nezikhonzikazi nabafundikazi nababonisi nabo bonke abakhona kule ndawo njengezwi lumengameli wethu inceku esithumileyo thina bagcotshwa bayo uba kule ndawo sizonamukela samkelela yona sizandla namehlo akhe nomlomo wakhe negama lenkosi uJesu amen lapho-ke kule ndawo yena ukhona njengoba qala ngaye ngithi thina thunywe uye ngoba ngeke uvele ukhulume nje ungasho ukuthi ukhuluma lapha nje uthunywe ubani silapha-ke thunywe uyena-ke ukhona umengameli usithumile egameni lakho basimkhulumele kule ndawo ukwemukela nina nonke emhlangano uba niyongenisa lapha ekuthokozeni niyongenisa ezindlini zonke zabazalwane niyohlala khona ngokuthula ukuthi sibese kulindelwa yena-ke ngosuku lwakusasa esezonamukela-ke yena uba sokuqhutyekwa-ke lokudunyiswa-ke kwegama lenkosi uJesu haleluya lapha kule ndawo-ke sibonga-ke ukufika kwenu nabanye abazofika ngeyitimele njengoba nasi nje bakhona bazokwehla lokho siyabonga ngoba yena lokhu eminjalo nathi esitshela ukuthi asikhulekele umhlangano uba nihambe kahle endleleni zonke kungabikho zingozi uma-ke sinibona senifikile nikhona esinethemba-ke nabanye abezayo ukuthi bazofika kahle ngokuthula amen lemfundiso-ke engakubona wethu nje yilomoya njengoba kade efundise ekuseni namanje ethi sizomoyingcwele lapho-ke lo moyingcwele umqalisi wehla wona embozamo lapho uNkulunkulu abonakala khona kuyena ukhuluma izwi kule ndawo la sitshela abantu balindele ukuthi khona kulo esizayo base wakha kule ndawo umuzi nesikolo kwakhiwa kusethiwa sikulu kule ndawo amen siphume befundisweni nokuba kule ndawo singabi nawo amandla njengoba ethile wathi noma ngingekho ngenyama ngikhona ngokomoya ukuthema iqhamuka lapha wathi ba udilika umoya ingcwele impela ngiyawasho wakhanye so kunje kahle ngoba indlozi lezi umoya ingcwele zehla nje usekhanda lakhe indlozi abakhona abazalwane ekhanda uyena ngokuba wabe bekhanda lakhe wakhala ekhanda lakhe namhlanje uluqophe wena ngoba Nkosi yami ubonakala njalo umuntu wakho ngoba engasishiyanga sisodwa umqaliso sehambo wakho baba-ke uvele waluqopha lolu suku aluzange lulungiselelwe ukuba luqalelwe njengey'nsuku zonke lube yusuku oluzelweyo njengosuku lomuntu efike emhlabeni olungazwangeni baba-ke uluqophe ngoba wena nalolo lusuku lolo lwangomhla zi-5 baba enyangeni baba yesine esesishile usumthabathile oyena waqala ngaye waqala-ke baba wase wena usimisele inceku yakho yona ushiye nayo lolu suku-ke lwanamhlanje luqoshiwe lubekiwe sicela-ke baba ingilozi yakhe eyabonakala embozamo namhlanje kube yona ngoba yiyo eyasuka baba yayisihlala kwasuba yona-ke sekuba nomsebenzi usukela zi-5 kuyo le nyanga namhlanje baba kuyusuku lwesikhumbuzo iminyaka 30 sizothi halala ngilozi yabonakala embozamo umqalisi ukuze beyinceku namhlanje baba-ke sicela uba
lolu suku sibusise njengoba usinisele inceku baba sizobusiswa nentsha ngoba usuku olusha olwentsha saba ngabantu abasha namhlanje Nkosi yami Zimbabwe lapho Melile Zimbabwe le. Hlupheka Ngiyotambula. ujabulile Bese kodakala. ngoba ibona lezi ingane lezi Ngibona abanaba. ibone nabazali nomama Babe benabana. ngoba balukhona abantu besilisa Babona abantu abanna. nalabo mama balukhona uma bengaboni umuntu osilisa lapha kuloya Nabantu abafakazi bakhona ubona utende bazabona umuntu achiya. ngoba lo muntu wase-South Africa Umuntu wa South Africa. ushumayela ngokukhona okwehlukileyo Ukwa abakayibhengelo yobabanawo. ukhuluma ngesabatha Wabangasabaza. abese khuluma ngento ehluke kakhulu ukubhabhadisa kwamoya ingcwele Amafungo amanga ngobesebengkhethwa. olubhabhadisa lolu bhabhadza umphefumulo Ngoba inyalo lesamfemo. moya ngaphakathi Uye kangoku. ngoba lolu lwamanzi akungeni ngaphakathi Oyo abadayideli kangoku. nawe uyabona ukuthi lwehluke kakhulu kwamoya Bazibona lokubona amandla. ngoba phela lolu lwamanzi lwejwayelekile Lwamanzi logcoleya. umuntu vele nje ayise sizibeni noma yikuyiphi indawo Usibane kaloko nabantu manje. bajabulela lonke bathi-ke sesiyongena emanzini lutho awubhabhadisiwe ngoba usele umuntu owona owavela ezulwini angithi ujesu waye ezulwini bazalwane nathi sivela khona ezulwini sizoya khona ngangibatshela kanjalo-ke lena ezimbabwe yezokobantwana yezokobantwana hayi khona Nkosi yamukele sabantwana Melo sikaNkulunkulu umshazi namahlobo nabagcotshwa namalunga nabafundikazi nebandla lonke ngibingelela ngokuthola ngegama leNkosi uJesu amen lapha kule ndawo esikuyona njengoba kuthiwa kangibonge nje sibonga kakhulu thina sibonga thina uNkulunkulu osiphe umshazi inceku ngicela indlebeke kuleyo ndawo inceku kaNkulunkulu ekhulume ngomhlangano ukubonga umoya ngo91 yathi hayi ngiphambanisa izandla ngathi
uma umuntu ezwa nokhumbula angakhumbula owezwayo. Ngiphambanisa izandla ngathi uphambanisa izandla nje wenze njani na? Ubeka isandla lesi sokunene umelusi oyena ozawusala endaweni yakhe. Amen. Amen. Ngakho ke lolo lusuku lolo kwaku isabatha ngomhlangano ka91 engicela bakukhumbuleke enhlizweni ukuthi njengoba silapha nje nongaboni akabonisise kahle futhi ke nginethemba ngazi ukuthi ngathini njengoba kade inkonzo eyiphethe kanjena nje. Ngamangala kakhulu makhona ongezwayo ngoba ngithemba ukuthi zonke indlebe nemqondo ithathile ithwebulile. Njengoba kuthwebulela umshini nje ingqondo ithwebula kakhulu into engiyoqala uyizwa nokuyibona. Ngoba usuke bona umuntu into athi ngake ngikhohlwa. Amen. Ngakho ke angikhohlwa nami lolo lusuku inqeko yathi ngiphambanise izandla ngathi yakhipha incwadi kaGenesis 48 lencwadi ukuthi uJakobe waphambanisa izandla wathi yachazwa uNkosi wathi akahamba ukusisa iPhasika ngoba uqaqe inkatho kaNkuluNkulu okuyona leyo nkatho azohlala kuyona njengoba ehlezi nje umelusi. Amen. Asivume bazalwane noma la usho uyibonana uhlezi la khasela ukuhlaza izono zakho ngoba izona ezizovimbela izibusiso zakho nezibusiso zenu. Hlaziya yonke into ehlukaniseka ukuthi ungaboni dayinapho uyakhumbula lokho uyaphuma kahle kakhulu utshona ngalo uyovuma ngoba siqala ukuvuma uvumile ekhaya sizovuma ke hambe kwengilozi impela ke manje sizovuma baxoxa wesilisa jona baxoxa ngapha kweqhaza jona baxoxa ilapha lovuma ke uphumeke ugezeke kahle ngoba lezi zona ivumayo makusake isitha sezizweke sesizokhuleka ke simthethelele izono zakho seyidalwa zonke ke manje ithethelelwa shiswa ngamandla kaNkuluNkulu ngegama leNkosi uJesu. Amen. Yathi lokhu ukuthi ngizothethelela uma ngihamba la ngithethelele la hayi hamba kahle kakhulu sengibuyele emva ekhaya ngithethelele izono zami hamba ke uzothinta yonke into yakho ishintshiswa yini ulahla izono zonke ubuso bami ohlanzekileyo phambi kaNkuluNkulu naso isibusiso sakho yekungena ke ngoba amkho nawe uma ingane zakho uyinikeza noma amakhekhe noma yini noma uswidi yebo ingane uyinikeze esandleni esigcwele udaka necabanga akunjalo. Akunjalo uNkulunkulu ke nathi ke uzosinika izibusiso uma sigeza izono lapha sithatha silindele ukwamukela izibusiso nezikhatha ezivela kuNkulunkulu nempilo entsha. Siqala impilo entsha ku-2001. Haleluya. Uma singaze siye ukukhuleka ngabe siyeke ukukholwa ngokukholwa kusekukhulekeni ukukhuleka ikhona okungihlanganisa noNkulunkulu inkosi yami nawe uyakuhlanganisa uma ungathandazi yini into ezokuhlanganisa noNkulunkulu kuphumane naye na ngoba sifunda nabantu abaphambili ekithina ababekhuluma noNkulunkulu ngokukhuleka njengoba sithola kule ndawo uJoshua uThokwathi manje sebekhuleka kule ndawo bahola kuvimba indonga zeJerikho ngibona umthandazo wona ukuthiwa bakhuleka bazungezela sikhombisa kule ndawo khala iqhilomo babuye futhi bathandaza kasikhombisa kwadinga indonga zeJerikho zivume phansi ngenxa yokukhuleka. Uma-ke singakhuleki ayikho into engasihlanganisa noNkulunkulu ngoba ilapho uNkulunkulu umzwa khona imzwa khona khasikhulekele uNkulunkulu khona. Uma singaze singakhuleki ukukhuleka kungabikho khuleke ekuseni ukhuleke ntambama ayikho into ekuhlanganisa noNkulunkulu imini yonke udinga kule ndawo
njengoba sifunda ngoJoshua nje kwakukhulekwa ngoba indlela iyona ndlela ukuhlanganisa noNkulunkulu uma ukhuleka. Amen. Uma ngiyakukhuleka nawe uyakukhuleka awuhlanganeki noNkulunkulu. Ingakho-ke sithi-ke umqalisi uthunywe uNkulunkulu. Amen. Njengoba nenceku nayo siyibone lapho noMalusi simbona kulo ndawo. Uma singaze siyekukhuleka ukukholwa kwethu ngeke uqine umuntu uqina ekukhulekeni ngoba ekhuluma nenkosi yakhe bazalwane. Ukukhuleka yikho okuyikhona esithola umbhalo usitshela kule ndawo ngokukhuleka okuthiwa kwathi ma belwa impi wathi uJoshua ekhuluma noNkulunkulu. uNkulunkulu akenza uba inyanga ime phezu kwe-Ajaloni nelanga phezu kweGibiyoni kuthiwa zemele ezinkanyiso zikaNkulunkulu. uJoshua ekhuluma noNkulunkulu. Amen. Uthandaza. Amen. Uma ungathandazi uNkulunkulu ukude nawe. Siyamsondeza uNkulunkulu ngokuthandaza. Izolo sifike lapha kule ndawo umholi wethu wathi kule ndawo akedumise uNkulunkulu. Sase simeme uNkulunkulu. Wabafaka amaqulu wathi uzofika endaweni yokuthandaza. Wafika endaweni yokuthandaza kwathandazwa. Kwathandaza kule ndawo wathi uthandaza ikhona-ke okuzokwenza ukuthi nabezayo beze kahle. Uthandaza ikhona uzokwenza ukuthi noma kukhona imoya ekhona isuke kuhlala umoya kaNkulunkulu iphume imoya emibi phakathi kwethu bazalwane. Ngani? Ngoba siyakhuleka. Uma singakhuleki uNkulunkulu akekho ethu. uNkulunkulu sondela ngoba khuluma naye. Noma umuntu uma ekude ungakhulumi naye lo muntu lo angeke nizwane. Kufuneka nikhulume nizwane. uNkulunkulu ilapho simuzwa khona-ke thina bandla elingcwele likamoya simuzwa ekukhulekeni amahora ayishumi uJesu owakhuluma ngawo. Isondalo lencwadi yabantu bakaNkulunkulu ngime kule ncwadi kaJesu. uJesu owathi akhulekwe wathi kule ndawo khulekani mina kule ndawo kule ncwadi kaLuka lindani nikhuleke ngezikhathi zonke uba nifanele ukuphepha ukhona ukuzabenzela ithezolo insizwa seholalo akadiyeni ukukhulekela inkonzo nina asengilowa ikhulekele yena kule ndawo ukhulekele nomndeni wakho ngoba uNkulunkulu lapha nizowuphilisa umndeni wakho. Ukhulekele ukuphila siphile kule ndawo kungabikho okukhulu kungabikho umntolala phansi. Sikhulekele ukuphila kwethu kuphela kuze kuyofika usuku lamasombana umhlangano singabantu abaphila bazalwana. Haleluya. Sheshise abantu bakaNkulunkulu kungachitheki isikhathi ngoba ziningi izinto ezizokwenziwa kule ndawo kodwa lamazwi akhulunywe isitsha sezizwe bona angidonsayo. Lesisizwe kwakho layikhulekela ukuthula. Sathula njalo bathi noma seyikhutshwa ziyofakwa emlilweni obasengasikhombisa zasho lezi insizwa zathi hayi noma kuthiwa sebethi kule Jordani la bafike bathandaza khona sebekhutshwa kule ndawo zathandaza lezi insizwa bathi zathi kodwa noma-ke singafaka emlilweni obasengasikhombisa kuyangaziki ukuthi sasikhona thina esathonza uNkulunkulu ophilayo. Yona ndawo leyo bantu bakaNkulunkulu noma sokuthiwani kuya ngala hayi thina sema ingilozi esahambile ihambisa umholi sihlangana nezinye insizwa noma kuyimingcwabo sahlangana safana nabantu laba babethunjwe baseBhabhiloni. Noma kukhona sidluleyo wethu simthabe kulo leli thempeli sikhulume ngoNkulunkulu kaNqalisi nenqabu yakhe noma besibazalwana. Haleluya. Asiyelani inkonzo ngoba sasibambelele kule ndawo sibambelele kuNqalisi ethini alishoyo lokuthi le nkonzo yakhe nebiholo muntu nje uphaka umsokazana po yohola ngabegazi lakhe. Webazalwane ngeke sedlulwe umuntu nje oyinkosi yezwe ajayi angeke livulele leli thempeli kule ndawo yami uma ngabonanga igazi
likanzuza ngoba ngiyazi ukuba bokuthuma benza ngoba kwathiwa amathempeli leli thempeli elizovulwa kube afike kulona uNzuza inceku izolihlola angabona umuntu oyigazi lakhe ozohlola leli thempeli angeke livulwe ngaphandle kuba ngize ngibonela sinehlulo lo muntu na singamakholwa ngake khona ngeke ngoba ngiyamazi umqalisi yayazi lensizwa yahluphe kakhulu eminyakeni leyo yawu-53 ihluphekela kule ndawo yathi bahambile bangikhulekela abagqoca kule ndawo uba ngife kule ndawo ngenzeka kanjani uba kufe nginamholi bese kusala kuba ngubani kube yibona ungenzeka kanjani uba kube ngumuntu ngoba kule ndawo yini uNkulunkulu wangimisa wakhuluma nami ithi nami ngekho nonke lapha kule ndawo bantu bakaNkulunkulu siholwa igazi likaGedlembani umqalisi siholwa lensizwa siholayo ihuye noma ikhuluma iy'nceku yasho njalo lensizwa yathi kuyomo njengami kule ndawo oyoma kule ndawo kuyoba njengami kwena inceku bazalwane okuyona igazi lakhe nawo yathi kuyogidisiswa iyagidisiswa asiyilandele bazalwane sibambelele emphethweni yengubo yayo ibuke nathi sisezulwini bazalwane haleluya Jesu lindani nikhuleke ngey'khathi zonke uba nifanele ukuphepha kukho konke okuzakwenzeka uyovikelwa yini uma ungayikhulekeli ngoba uJesu uthe kuMariya unina bange sikhalele nina ifika nomqalisi lento yokuba omkhulu nomncane akube uyena ezikhulekelayo ungabeki ukuthi sokhulekelwa unkosikazi bani noma umnumzane bani lowo uyayikhulekela ngoba uJesu uthe lindani nikhuleke ngey'khathi zonke ukuba nifanele ukuphepha ngoba ozakwenzeka nize nine phambi kwendodana yesintu yingakho sithi kuJesu singayeki alanelendedlalani uJakobe wabonakala ingilosi wabambana naye kwaze kwasa yathi ingilosi yeke ngoba manje sekuzakusa yebo ngoba sekusile wathi uJakobe angeke ngibuye ngakangusisi nawe nami ngisho njalo ngeke ngiyeke ukuthandaza uNkulunkulu engakangusisi ngoba ngingene kule ndawo nje ngizocela ibusiso sasizwile ngazi ukuthi zisa umuntu oyena ogezekileyo nowembethe uKristu bazalwana uNkulunkulu wabonakala kuyena uJakobe ingilosi yakhuluma naye ayishonanga ngala ngokusethi wathi ngibuye kwakangusisi wadinga kule ndawo ingilosi imuzi igama lakho igama lakho ubani igama lakho wena ingilosi siletha nje iyasazi amagama ethu sonke bazalwane naye uJakobe yayimazi igama lakhe kodwa kule ndawo ngoba sikhonze ukumbusisa yingalokho manje ibuza igama lakhe igama lakho ubani athi nguJakobe igama lami yathi yabona asebizwa igama lakho uthi uJakobe sekuyathiwa igama lakho u-Israyeli ngokubambene noNkulunkulu nabantu wahluleli yobazalwane sibambene noNkulunkulu uma sikhonza inkosi uJesu Kristu siyephethe senzethe
uphawu uNkulunkulu abonakala ngalo eMholi uPhalisi umame uNkulunkulu abonakala kuyena ukhona into ayishiya kuyena eyisibusiso eyuphawu lakho uJesu bazalwane njalo uJakobe unikwe igama ukuthi ingilosi kwathi ungayisimshiya kule ndawo yayisimbamba enyongeni yamphatha ngenyongeni yakhe yaphinyazeka inyonga yakhe wahamba eseqhugewe umfula kuthiwa yifanele ehambe ekhulume ethi hayi yambonga uNkulunkulu ebonga ethi kodwa-ke kule ndawo bonga ngoba angifanga kodwa ngibonile uNkulunkulu kodwa angifanga ngoba umuntu obona uNkulunkulu phela angephile yena wabona ingilosi kaNkulunkulu wayibabaza leyo nto wayidumisa ebazalwane sizobona ubukhosi kaNkulunkulu ingilosi abasivumele isondele kithi lezi ngilosi zethu wathi omunye yathi sithazezizwe umele bani uqothwa wathi kumele uJehova wathi umele uba wathi kumele uJehova wathi nasi mangalisi obuyaphinda wemqothwa kumele bani wena ngoba kade ngithumile nje kade yomela athi kumele uJehova athi namso mina-ke kumele ungithumile utaka yimela khona kanti kumele uJehova kade akuyena umholi na wayevula amehlo hayi khona kodwa hayi khona isimanga lesi noma ngasekho nyothi kumele uJehova konje niqala ngisekho nempela kakukholwa athi mina mholi uyenye into uthila khona lapha eduze thila khona la eduze engitshela imele bani le awu kodwa ngitshele wena-ke ngibukaphi kumele uJehova ncela hayi bantu kaNkulunkulu njengoba ngilapha nje kumele isitsha sezizwe kunamaculo la abhekana namazwi kaJesu bali apa memketwa majambo ya Yesu akutwa unazinyimbo unazatendelelana na maisha ya Yesu amanye amaculo wethu ukuthi leso sikhathi ababhala amaculo abeculwa nje abazalwane bawazi ngendlela le edla ngayo kodwa ngokweculo kunamaculo anemiziki so njengelinye iculo la lento lephasika elisidlala lephasika bali inyimbo zingolelo lolibaro imani kukhona la ngikhuluma khona ukuthi mkhuzani lesi sithelo kodwa uma uya eBhayibhelini uthola ukuthi uJesu wathabatha isitsha masiba abanye abadala babecula bathi mkhuzani lesi sitsha manje kunokuthelela kahle baba umone apamananyana kamugune Yesu abafamba mayithi kamukhathini basalama kwamana fana balotiphi mani kuthelo apala nishanzelisile mani ziyo kwamaro okwenza ukuthi amaculo siwaphiwa umoya ogcwele mhlawumbe masihambanyisa sifaka amazwi ethu mhlawumbe bali ngale nyimbo zinoma memteba unaona kama nyimbo zinopambana na mashairi serikali cela ngiba ngiqaqise kule ndawo ngikombela ukuthini apha isithelo mucheo isitsha mudziyo isithelo phela lesi isona esifakwa kulesi sitsha hoyu muchelo uyijeniswa apha khawe mudziyo ake ngiphendule nje ngolimi olujwayelekileyo kanti mpindule ngalolimi lozoweleapho olwesintu ulimi lwachithu sifike laphana basiphuzisa ukukhamba rosvika apa varenwisa kukhamba hayi ukuthi kuphuze ukuhamba ngempela hayi urono kukhamba ngangomo kuphuzwe ukudla kokuphakathi ronwa chinwiwa chirenga ngomu kakukhamba isitsha-ke lesi mudziyo hoyu isona esithwele isithelo esiyigazi ndiwone wohwalawo muchelo newavamalowo kuthiwa uJesu wathabatha isithelo sevini kupfumula na Jesu ajiya muchelo wa drive isona-ke lesi sithelo uJesu enza ngaso igazi lakhe ndiwone uyo wa muchelo wejesu aita ngawo maropa awe lesi sithelo safakwa ekutheni hoyo muchelo wajeniswa kamudziyo
kodwa leli igama elithi isitsha mara helo ipinini la mudziyo uzofuzwa igazi elingaphakathi kutoniwa maloba aringa ngomu sisale sinjani sithi mudziyo uzalane ukukholwa engiyanithi ukukholwa kho ibambe lento ngiyanithi uma ngingedwa ngithi nginenhlanhla uma ngikholwa enkonzweni kaMqalisi ngahlangana nawo lenkonzo ngambona uMqalisi noma ngambonanga ngibona inqebo noma ngayibonanga inqebo kodwa ngibona uMalusi kodwa nginenhlanhla ma ngithole lenkonzo ngoba lenkonzo inkonzo yayinkonzo bazalwane eyinotshiweyo embhalweni nami ma ngikuyona udinga ngiphila kakhulu ngazi kahle ukuthi thole inkonzo okuyona eyongithatha iyongibeka phambi kwenkosi uJesu. Haleluya. Nakho bantu kaNkulunkulu engikukhona kule ndawo uthinta indodana yolahleko ukuthi kwakhona indodana yolahleko kwathi ma ikhona yahlala yasida ikhona kuhle manje umzali angehlukanisele ifa lami ngoba uyaziwa ukuthi abazali bawehlukanisa amafa yasilithatha leli fa wayizwela umzali wayo walehlukanisa ifa inikeza yemka njalo kwakuphela laphela lelo fa lonke lelo laphela kwathi ma sekuphelile ifa yakhumbule muva kodwa abonakala ukuthi iya nje inokuyisola yayibona into eyayenza ukuthi yenze into engalungile kwabonakala ukuthi ayikhona bayiqhamuka wayemukela umzali wathi mntanami yayibona ukuthi angisafanele lutho kuthiwa yayisidla kanye nezilwane ingulube wayithatha wayigona basalwane uNkulunkulu unjalo kuyena noma ungahamba uyephi kodwa buya uze uNkulunkulu umdali wakho ngoba uyena baba wethu esiyogcina kuyena abazalwane. Amen. Uma singakholwa kodwa silahleke kokuphela ngisuke kade ngikholwa kodwa ngingabambile kade ngibambe entekenteke ya ngibambe entekenteke ngibe ngishiya inkonzo ishonele la ngiyakhona ngabe eblenda yonke lento ekade ikhulunywa kanti ibisima kanjani kimi uma iphenduke ngibe ugwadule i-desert uyabona into engamili tshani akumile basalwane sibuthela manje sibuthwa uNkulunkulu ngomholi wakhe akuyena ngomoya ngcwele. Haleluya. Kuthiwa uJesu evuka wabafileyo weza kubafundi bakhe wathi abafundi bakhe besakhuluma ngeindaba zokuthi uvukile bambonile abesifazane bathi uvukile uJesu wangena phakathi kwabo bambona phakathi kwabo umnyango uvaliwe bamangala bathi uJesu wabebengelela ukuthula wathi ukuthula akubekini nami ngibingelela ingilozi yebandla elingcwele oyona yafika yakhuluma nomqalisi yabonakala kuyena yabonakala
enqabini yabonakala uMalusi umholi wethu yona le ngilosi engibingelelayo ngibingelele umholi engekho ukhona ngomoya oyingcwele uthi uPawuli ngikhona noma ngingekho wenyama ngikhona phakathi kwenu sengilinqumile iqala lonjalo yabengelela umholi wethu bingelele Mdotshwa bingelele aba izikhonzikazi bingelele amalunga bingelele abafundikazi ngibingelele abakhulu nabancane ngithi ukuthula akube kinina wonke Ngihlanzwe ngibe mhlophe ngingene kuwe Jesu mangihla